Rosa mbula binaka nanongo itoka ni baka bisnisi. Mbula binaka. Binaka Na baka kanimbulo na kaili. Mbula binaka mai viti. Tale ini tiko mai o viti bina platform na be ngau na ni be barara mataki Enta ingana moniti ena singa moniti na kabani singa ni bulo November sandare de sato tolo sarna ngauna. You know, we're going towards Christmas again and we'll be ending the year soon. So taba bini binaka ni siti ko na ilengo ni bula ra weekend menta mai beso tara kita le na buturara ni basanggaran bula toro thake mbeka uron tukuna. Ena buturara ni nonta sasanga tiko ngayani menta thakaba tiko ni ndona ka ena buku ni bula ni sa andre chiko ngamay ng bula ena bengaw na. Kenda tukuna tingana bengaw na bekem ni na sarsara bekem na nagandrong ade murni sa andre tiko ng bula and you're not doing anything about it. Auray ni sanga soti ni baka imbale-mbale ya. Ni santa tuko ni sasaw le may ng bula sa andre ng bula yan doon nga. For you and me to do whatever, take action beka siya o nakabata le ndona ka. May bure-bure may rauti ko kina nambula ini bula binaka ni sama ta binaka mai oke muni kera sara ina sarabati ko mai na be bakararamataki na be mbole na be bakongeti ena singa moni chendai ne kabani singa ni bula November be kemni nando ba umuretu mai nan roni papa ito longo ni na right ko mai eni re kita undu di bano kita undu indambe ni kine bakan dinan bula tiko nga in business ko viri ba kena mona leba oro ning karaba se bano ada ba ngai kontabe mai kina. It's a global online business and singa binaka ni ko be kemni nangai laki ronga dai muri na be bakaungeti na be mbule na singa binaka endai ni bula binaka ani berne usule na ngau na birau na nongui tokani merau nandui baka madala takirau kita una be barita ka nga baka dono na singa binaka endai isale usar na be matanggali hekta kimbe ni account siya nakampe kain tanto ronga da bakale usara irna scammers sale usara sa baka berbere takatu na buturara ni mona liba ya menta buku menta almatua kala sa kuan nambita baka bitalia na ilabo na be banua so nido ngai tukun tuan weekend baka indona ka menta da kabasara tu ondo kiro tido kita ondo bare takabaka bunga nitakaba no muni bakekeli do your due diligence, you know. Nimbera nitakaba tiko indona ka. Balsa anda tukuna chumdangan sa sole no bula. Yung mga sa buku talenga kaya matua. Ena beka enda baka nga takakina na ilabo baka sena be banua enda be birya kaya ni kina Ya beke muni na sarasara na singa binaka endai. Aureda ni kendua na numatiko. Me besa utaka na bula menan renren bula ikatiko kina aureda kebakanga o ikoturanga semrama ngan rebandina na besao the will to change from hardship you facing to financial sustainability o iko it's you who will take action o iko saranga bata kayau mendor zakaba na mateni sawi kalawa roningay na ibisao kina nambula ni bubale mbeka nambula ni tiko baka matanggali mbeka sei toko se nambula bakoro se nambula ni nonta matanito it all begins and start with you andona kaya kito be paungiti kina na singa binaka endai ni na tukuna tingo mbeka salebu na be bakararamataki salebu na beka kimaminda wasetiko no kito na itoka niyongo dona timi chiko talo na itoka ne so na buku ni beba kararamataki ni dili bakin business na mona liba na buna lebu saranga ni kita usama itawale kita ungaire dan ni bengan niti bata kay kianda kaya senga mbeka ni bengan niti bata kay kianda baka buta ni kita una sinraw ni betu kuna tika ni beke moni na buna lebu nga kita una tukuna tika ni kinambata ni kita ureza o kita utalanga eso kita usaba katawale ma eso naka kimamisada kada kamay kimsaba ka to bale mai sotal ng business eso yo enabuku ni kita unay raida ni tikong ko endona ka rawan din na kina ni may sotabi ng bulan renre entangay bati ko nang ngaw nongo na buna lebo kimami sule chikin ni mami ngaw ni kim tukun tikan be kita kila we believe that it's very new to each and all
Kailangan may video back in business. Mona, liba. But what better way to know, to learn from people like you? Right? O kita na maleto lu kita main tambe ngo kita toto wata saranga ke muni. Okay? Enda kai biti bata. Enda bosa taka na kena bosa, enda kania bata na kena matangali kakana enda tali taka. Ana buna lebu kita nan rendre kita undu iso tabatiko ena sani bura-bura daba kita undu indambe kina. Kita urena kita wamota ninda so taba baka toto wata tiko. Yo tiko ko ento na kena iwali. Kita una sinroni usu rakaya ni beke muni kita ronga ni tukuna na baka tule wae no muni yan sinabi na kaya. Yo beke muni na senga redia wakando ayaw nga wili na ratambo. Au maramani nukutumbu may rewa au wasu na yanu totoka yo balau may lo may biti. O yaw endo na maramatina wa daka tunga may nangungaw na todoko. Sama indambe nando na tamba ni bulo indambe kinango. Kero na beto to bato kang beke na turang ang kasi ni bulo baka dengo indambe tiko may biti. Sa ono sanga bulo tiko baka dada na yung baki ni bula. Yo esenga ni indaba kada wada o sini baka da wada na daka batiko na baka sanga ngarame wali na bula. Aureza ni seti konte nga ng bula senta koko bina ka tika baka ngatakan. Kailan da baka ngatakan ni bino sota le na kamen da kaba. Kyo iko matikaya untuk rando sa tama ng rendes struggle ni bula. Ento dormi dar da kaba endo na ka o ir na murike andaru chiko mai. Ir na lube andaru ir na makbundar merma intambe ento na banua. O iko saba ka rei takabe ir merma intambe kina. Kila ir sin na maintambe ir na maintambe ento na banua. Merna wa idakengo merto soya ni nambula. Merrawa rawira nambula. Saya endo na kaya kita una numa kina mi kita una betala no tu ngakina na sinabna kada. Enda endo nga na sinasaranga ni betala no. Kita numa mi kita betala no kita beba ka ungeti. Na sinabnaka endai. Yo binaka bakalemo au klani sa main dollar round na nito betala no na sinabnaka endai. May baka ni Ray May maluay kirauti ko ang kasi nibuli baka liang usay na sinabi na kaya tay. O nakire ko may baka madala taki ko manda nga. Beran yung na gay taroin ko iti kung baka ni sona taros yan na darang gay nanumo ko may na baka madalakin. Binakabali bung kasi nibuli. Nabali bu ili. Andre mo bulat ka ni wikamita o sarang turangan na marama. Lorbo mo na lewa. Onindo wa muriti ko may na bata-bata ni Vitala Nongo. Yan ano ginito unto pages. Ang andre mo bulat ka ni wikam ni na singa binaka ni kuwa. Wikam ni sangay siya mati ko may bakandua. Ang andre mo wakilita kia wikam niya na dango sa idang belawa. Au turangan ni Maduata. Yan alo ni korngo sasa, yan alo ni tikino sasa Maduata. Au wasarti ka na tumbun giyo bungalita ilib. Awa saka tu baka ngas ni buli ang nanduan ng auna. Meron niwa may daure buli. May tika walila Italia nanduan na NGO ni meron ni usang kami bita-bita kiyo tika na buko ni business ngo. Awa mbautang gore na batata na kami mbalit yaw. Pinabaliw. Pinakabali po ngas ni buli baka dengo. Wikam ni na sarsara katale na singa binaka endai. Ni ron tomana tiko na ingay ni bibararam tay ko endo nga may nonda. Entam besar nga may nonda o maruta kan endo may nonda. May intambe binambuturarang ko nangaw na ni bi wase. Baleta ni. Entam besar nga mo ko may nonda. So tabi ko sarch nga nakanga so tabi ke muniti. Reda? Ana bu na kiro talita kinabakale mo kani karua. Sa lebo na marama raduruma ng business ko sarando baka madalati ko yan. Bikira na ito kani ngo may Canada, Amerika na singa binakayan dai. Kiraw ron to ko ni kiraw marota, kiraw babi ni binakabakaliw. Ni rawa na turang ngo, misulian na nangauna. Rabi ko may baka madalata ka tiko yan. Indo na kaki mamisama indo ako tikin ngo sa ko na dito baka business. Na mona liba yung kasi ni baka nanduan nga nakanga uwi na katanga mo ni Beba Kararamata kikina na singa binakayan tayo Membaletan ni business ka na may Roma nandoon nga iti ko kinanay labo and na solia. Whether for you to become a member, say kung may kakabakin mo investment,
Au ngandre apa mo ni be bakarama ta kimbala te lebu na kasaya to tiga nongo. Ya. Na baka baka bitalia chiko ni labo. May be irana lele werna numa chiko ni business ngo. Ya. Ndo na kaya ubi na katamu ni pamadal mandanga ng baleta sarangan na labo. Ira business ngo. Pinakabaka lebu gas ni bulu. Navalevu ili ve kenda na turanga na marama robongo na leo ndavarrongo tiko mai na singa nikua pambota to sa ndo madal takatiga ni wikemni na madal saoti na wale na kama na dakava mo na duruki na business ngo yendo na kaungan reba mo na ve para ramataki kina ve kenda na varrongo tiko mai na singa nikua ve kenda sa tuba kati komenda na durumai Ongandre mo viva na numi weekend na singa ni kuwa na sona beka taratu na nonda ambulas na business inda lako duruma. Na kena sa kaya ngata gitu na nima mitamba se non rai tamba wira sa durti na business mai ve so merau ni non rangau ni sala ni rawai kava kai labo. Kaungan reba kina mo viva na numi vegi kenda na singa ni kuwa e na buku ni tiki na ngori dona kame na matata tiko vegi kenda na business ngo kei tu singa ni ndo dingo manaila we vakau mai na empaisa ke baka endu e banga taka tiko na kema mitamba ga kere tiko ni vegi kemni mo ni vakau ilavo mai na empaisa mo na numa bina kasarti ngori singa ni o kei tu singa talenga ni kwa na business ngo na business ngo sa tiko nga na safe link ko ya mena vaka yang ataki na vika ngori iyo me vaka ula chika empesa se wale dava na matukuna tiko mai mo vaka utani kina directly wa ngori osenga nyo kitu weekend talenga ndo don menda sa andar tiko nangonongo nyo mbero no iko nyo vaka utendo na ilavo oi ko mo na rauni da kabo mo na ngiri tiko ya manda monra video call moroni raida na matana ni ko indina ya etika na etika ni tamba morra wani o vandin dina taka ni ko indina ni berro bakota na lavo se dava provital nokina iya keba ka sangirita ngai lebu mai no na ulubale senga ni mani dingo mano mungiri tukuni ni oso se tukuni ni senga ni tara sando don menda sana kinda menda na yan reka balto keito ni nga uno ni na video call mai kina keito na dingo mano mungiri dana be raidi matana votu dana be vamadala taka na business be kemni ke baka ke tu senga ni dingo mana nom ni video call na buku nindo na ososo si tu tiko tani beka ke tu na ngiriti kemunian mendana be rai rawa nimberindo na davikala o ni dakaba gorindo na ka ke tu be bana numi tiko kina na singa ni kwa baletele buna na itu itokani era samai sika lutu kina kasamai vamboida se valolobirataka na kenre tukutuk sandondo menda kinda tiko menda yanra tiko wandu takatale ke tu senga nindo dingo mana ilabo la komena empesa ni kuwa ni baka utama indo na ilabo na empesa kendu wa kerea ni bekem ni mo ni baka utamai ka baka ngata kitiko na ketu itam se ke mami tamba mbek ya mo ni yanra ke jukina nantau ma kana basal bina ndondo benga mekem na basal tekem nikina nandau maka nga mo ni nanggiri mai pinakasara nga mo ni video call mai merawa ni inda vera idi morino raida chiko iko kwa tomate dingo ma chiko na telefoningo o kwa sara nga etamba tiko na non account ya ke baka nga sale na ulumbale la kachikani ni kito sen dingo ma yo santo dun minda na anrikeri nyongo resinga ni okito esenga talanga ni daga bango rinam bisinisi kito lewe na chikongo Gorimbek nga na wika ungan remo muna viva salata kina weekenda na turanga na marama enda warrongo tiko mai na singa ko ke sa wiko endua sa tutu bakati ko kuwa ni baka utamai na ilavo directly through M-Pesa maybe kito seni daga bangor na business ngo satu nga na safe link ko mena baka yang ataki me baka nga sa madala chagani kinonong itokani na madala sauti sa tinga na link ngori menangkai banget ya na kake step by step petiko nga na loma nga ni nonda vitala noa na loma chiko nga ni vika mona da kaba mo da vika laukina na vika sandu mbiutu ka ni vikem ni obambuta ni ngori vidanga na kau ngre mo mona vivara ramatakina ni singa ni kuwa weekend menda na numande tiko na buku ni vika sa taratu na nondambula na singa ndenda pinawaliw
Pinakabali mo gas ni buli bakadeng mo wake ni nasarsara. Girong ada chua nei baka madala ai. Nanguni sala pinakatondo na numa o naturangan go may tukuna wake mo ni. We don't deal with M-Pesa. Kita usin nakakabata na M-Pesa. Kita usin receive takatalangain do na cash. Nanguni sala pinakatondo at kuna tiko ko wake mo ni. Ninggir. Mo ninggir bi ko pinakatach ko ninggor wake mo ni na ilabo. Baleta bina business ngo barita ka chiko naturangan go. Nini message may kita sa ninggir may kita barita ka ni wake mo ni na matay kita kaya na video call Wira na hack takachung baka na account sa wira na baka nga takachung na fake profile. Rabang takachung baka na kita mami tampar baka nga takachung na content kere. May nani mami business page baka nga taka. O irang ko na siya nga nga iba kan doon na toro no muningir. Kaya mo ni wiray na mata na buto na sangay. Ana buni no na ker-ker chiko na turangan go kero ker-ker tiko kero na maramang go may dua bata. Menda alamato menda wakatetea ni na itukutukung go Yoir na may baka nga takachiko na kango be kemuni na sarsara ke utoma na nga bakali ay. Oira waro tako ir na page right but they create fake profile. Rangay baka nga takay na kimamitamba bitakina na kami ngay binalomani page ya sa binanonra profile page ya sarba ka nga takanay barangay turmoir na content na katulo ko chiko binimang business page rangay bite lomaya right nakauron ito ko na kinasando na laka wing tambuy yo sada ka sarcho nga may nonda right nakaya balolo makina sada ka tiko may nonda yun to nakamuning kang karon kina ukera mo ni bakan jata kaya ni na video ngo na go live ngo saba malala chiki na tamalala ka niyo visa bina Rachel na basinga bina TV may BT saba malala chiki na tamalala ka niyo visa sarto buna uteka tiko ya norto na radio Fiji you know every single day sarto ko na chiko mo ninggang karo ni beira na scammers beira ngo yo senda reila ni se bunga nga na ito okay may nonda era sesika lutunga yun ito sa iti ko nga ikabe kemraw nung ito ka no tal naman nga ni bi kemraw na singa ruwa sawoti au chiko nga ike sa tanggir nunggu messenger au rin sarpango au rin ando na marama au mani ansa kila au ansa yan au rin kamango sa ansa yan au tarong sar nimbula pina au sa on takasaran na video au kasarwi ko on man tamay no ni video on saramay ang gariba ko siya ngonele ang ngone saranga ko ang gariba nga satan ang gay bang ba nung kulew endo na lenga sangay tukuno ko isa wayaw au sada au ko te wal nan raw nan dola vendua nga na business partner ko weekend to na sinimension ta kanala ko te wal nan raw nan dola usaba kaya nga taka yun nabingaw na matay no nakamo ko natukuno mo ko na 5 nan raw ko te 5 raw sangay tukuno mo ko ang got kuno mo ko ang go sani yadong ko me wal nan raw yo sa sember nga ni ko tami piaw endo na ila auto kuno sara okay bakit mo may piaw na profile chungor wiki mo ni na link ko tam may piaw mo re ko hindi nang gor sa mateo kila na maramagor Wako to sarmay, wako to may bangko, sa tukong sarmi ko, ngor na fake profile. Sengan ni ko na maraman din na ngor. Peke mo ni nasarsar ni rongo da binakay. Sengan ni ko na maraman din na ngor. Nabosan gait ko na may nangwanin ko, isa, sa ko na may nung kuninong kumomo, kwa sa ko mo ko ibalin na wakawatsi, ngonelen nan ronga. Aw sa tukon man ko ninong mo sabang alalata ni may balen baleta na ilabo ba ko te na ilabo ukere bini bata kay mo ana bono sana ya dokina be kem ni sarsat sombe ka nan render baka na ital nongo sombe ka erna ka au kerker me babure baka sama na kay sapa mazal takawti na turangan ko ya Dora kango mo ni matatatiki na ronduinduiti ko rongo. Nang business kita utiko kina, it is legitimate. Kandin. Okay. Nakaronduindui kina ng business ngo, ba't kayo indua fake? Binakachika nila bo, kitong dambi tiko ng buturarango, itiko na nito on the website.
Ana mateni kame matata vike muni. Right? O ira na babi Italia takachukua na kasi ira. Vina kachukua ni lavo vike muni. Mateni ka kemuni sini vikila. Sindo na website. Sindo na ka. Era message tu ngani vike muni sa kau tasartu na lavo. Vina business kita undambekina na kena nduingo. Kemuni ni dhakaba mai indona ka. Ni na dhakalaka mai through our website. Nanrauni pepa www.lia.blessed.com. Say www.saidambelawa.net. That's our website. Anything to do with this particular business, you will tap onto the website. You will Google the website. Then you go in. Any type of payment. Na mateni kame matata tiko wike muni. Nang business kita utiko kinago. Nang business kita utiko kinago kita ndo tukuna bakabunga. It is transparent. Right? Kani balbala kake veda kai lomango ni sempera ni kona isoma ndo ni labo ni kongaya ni loma ni website o kemuni ni bari taki manda vi kemuni na matanggalin business bakadabango. Right? Ni mber ni kemuni ngani isoma ndo ni labo sinni baka ukuota kivinandona ka. Baka tau sarangavi kemuni whether to proceed se saroti kemuni ngai ka. That's how transparent we are. Ami matata tiko be kemuni na sarsara na singa bina kayandai. Kala? Sona ka una no mo ba madal tang balit sambi imbisar nga batani tarayaw nga naruan na singa sawoti. Kala? Tarayaw naruan na singa sawoti. Baka bure sarangavia ni ba madala chiko masta au no masaranga mo etaka baleta monikila chiko anything to do with this business daka nga na email na link kawia ni bina no muni email. That's why in the first place ni kongai mail lo mai kringa bi muni entatak na la muni ni entatak no muni email address. Nadaba kita binakatakin na email address, anything to do with money or anything in this business, baka nga takin nga na email. Iko talaga sinro ni message nga may pagkabitalia, bindo bikito, makito tukunan siya nga, iko nangga iloman yung website. Right? Anaka, ronduindui kinorongo. Kila? Sali mo na bika sa yado, Kila, kita talaga na business kita uchukin, Wakusi kita ungay may we are to educate you on this business. Kita be baka bulivi. Pinang business singo. Right? Siya nga ya, and we also inspire you. Okay? Kita we inspire tanga kita ndo nakaka-auray ni kita ndo nakabakali. Kita we wasita kaya ni nakabi nakaitiko ikeko kita uray ni roti kenda. Sinita katuya ni baka Vitalia na be baka raramataki na be imbolengo. O kita una nito dhaka tau manda sarangan kim sa chiko lama kita wukei kemuni yani kio kemuni sana numa muni medrum na business singo we help you, you become a business owner, we help you in whatever you do in this business for you to become successful. Anakaya mematata weekend Menta kuni dua ngai tukun tu maybe kan tako tu maybe $1 within 24 hours iko sana $1 nandola. Kela sini baya naka business kita uchikin. Mateni ka rawa kala mo ko tatunga $1 otro sa ngabul kabana wa iko sako da tortu ya $1. Na ilabo ke da na imbite $1 panwa you need to sweat to get more. Right? You need to put your time and your effort in it. Merawi ko na tora na nga una mongay na irawata na ilabo lilibo. Ana kame matata tiko weekenda na singa binaka yanda. Yo ni berangani to manasara una kerei lia nga mena baka malalatay ko mantanga na singa binaka yanda binong itoka ni may Canada ba malalatay ki ko mantanga lia na singa binaka yanda binaka baka liyo. Lia, unmute. Sorry. Di boleh binaka. Ni pasoti ni boleh binaka talaturan ker marama betki kemro talngana nung kita kan baka business to vital no tikal sikani kwa. Kaya kambe ka na sember ni
kila yao siang kere dia mbaka bakandua na rangolia au ngane ngani no puni mono berata teilebu au pakiti ketika ini ko ena vanua Alberta Canada au watu ngamai viti zaka tal tu ngamai viti chin baka na mbaki bangas ni buli na primary level ni mbera ni ngale mai nesa ni buruburango ikeo same zaka tal tiko kau zaka tiko baka kegi bana bonongo au mengara tal tiko ngana nungo digital business mesa otiti kongo ergo baka na mbaki pinaka Binakalia ni sebarangan ni au nanuma mo ni baka madala na duang ana tikina au nanuma nga mo baka data katalebeira na sarsara beira na followers na business kita uchiko kinango rosaba madala tekira oro na nungu itokani do anda bichu mai Canada nungu itokan ni ro itokan turangan tambe chiko mai witi. You know what, au rather this business set people up to succeed niko duruma mai na business singo me matata tiko veiko na kai me bakarautaki ko barautaki lomango veiko na kakerenga mo may rawata kinoi ko na bulator taki mo may rawaka for you to succeed and not to fail. Ke se tiko piko na loma ruang baleta na business ngo endo naka ngai binang business talangango kita bakan bimbita ka binang business ngo so the may the room I know me tiko piko yan etolakango kala integrity, trust and respect. Itolo na kango na moto levo etiko ilomango. You know? Ke iko into iko duru mai ilomango, ngai sengan intiko viko into berto na kango, auri dena sini mai rao na tosu. Ana kai baka bimbita ki biki mami na ni mami mai duru ilomango for you to have these three things. You know? You should have integrity. You should be a trustworthy person. Kala motura na siya marama talanga daw bento kain daw vinto kon tokai lomango batu yana ni mamingenge yo kimam na chiko lomango ni na rei mai yo kito na tolungo kito sengay sarangan ya bikilay mai nanto nangau yani ni to sa mai ndambe na buturarango na vinto kai kala kimam sabi to kon tokai na vinto kon tokai o bambota non dei tobon din nga ba kay okay but mai bako ko ta kimami ni ki mamai zuri lamango malete ndona kaya itiko lamango mai vozi ki mami vinaka tiko yo vinaka no sila sarna nga una lia na singa vinaka entai au sila baruta ka ndona taro veiko yo au nanu mga lia mo baka madala veira na sarsara just to inspire them na dabo iko na nomu journey ba madala takantangan na nomu journey na kai ko may lakoba ilomango na dabo iko may ready ilomango ke irna nomu ira mera durmai na daba mera dakao and just to inspire them telling them that this business it is here to stay etiko ngo atu bakando kala ve kemo sarsar ni berni somolia na taro ando na kami matata ve kemo ni na company kimami mai semati kimami kina na company we affiliate ourselves with me matata ti ve kemo ni it has been running for 50 years sa vili tumai ena 5 na mbaki kene balmal na foundation na bono kimami ndambe kina na buturara ni platform kimami sa mai tiko kina ngo it's solid right ana vuna le vunina right ko mai bunga era misimati rabina mina business ngo bunga era sanga so mga men ra 149 sar na lomani business community era sini pakambuto toira na matanggali labo lelevo era mai sarava tu ilongo era mai rawata tu irna samia paki 5 paki 1 ilomango mai rawanga ya ambale tamantangani mateni kai sa tamin link matangau kenda da mai joint kenda ba binando na company ko provide ta kay no koya na product we ko ni ko may ka no investment o koya solia na ilabolele bu weekend ani da mai lili bale tan saba kan data ki ko ito ana kame matata tiko weekend ena singa binaka endai binaka bale bulia keranga menga yo baka malala binaka na bale bo antili binaka bale kami na barang tiko mai o tali tak sarbale na kani nanno mamuna be wasiki na ni kwa o na wasia mndanga bale kala kana nungo jeni na ngona o atike bukina na nungo business na embake rono ndolo sanga bul karwa
In fact, awas reta na business ko nang bagiro non dolros ng bulkandua. Kila sa sombe ka sarando ba muria uti ko sanan to ronga na bakle bunan kun total notaka na ngau no wati bukina. Kila din ninda sa ka nakatamo sa mantanga na tikenang go lebe kan dan no mani ndala ko may bitis ndala ko may balange mantana no mani ndala ko may bango sa kila everything will be smooth rawa se sanda ito may balang ko sa set ko sa andre nga sa ito may balang via au may reason ni sarungo na usando bango na nung kubak na ko si pinaka sa kabiyo na to may biti ni bakila na andre ni bula may satabi via ang gami suti chuki kena nung nganele o sa mbaki baro mbaki waluti kango nangona ando nangona ren din be yawe kila mo sem da bala kala ni kila ni tumay viti ndava valubeni lebu na linga di besus sa kesta sa banda ni bangon nelewa lebu turat tirna onanta weka dara tua politika ndaro ni ochara may wingara bitu se kauya ni nonta verna nonta matabu vale yana bonongo na lakamikina sianga di karora menta sanga menta garabir na lubenta menta kay ni tikatalangan nangangan menta takazaka balata menta rawan ni ta garabe kinan matabu vale le na naisonyo bulay notani sa kwa ngaya renda tukudati ko ninda may rawatan baka na kalelebu sentelelebu me baka to batte me bana kana rawat may biti ya sa rubi ro nga sau batte kinesonyo bula ana go na eu baka sa matakati ko na ono sa te bu daka kina se kalele no ngonele wa ngona bonongo sa te bu klai sala ko mabi on dona matangali alo ni sa sing ni talita kai o sa sing sa o sando masu ta saranga bona kalo dala ti ko biya ngo sing non do me bango me tangi chuko me no biya ngui vale o la ko yo li daka klau bambo tanyo na bos chungo so bi kana tina you can relate with what I'm telling you parents so ngona ni roto bi mate kelas lakungan nili daka sa baka sa bimbi chinga na daka baka mama nda teke chiko na tobi mate mchinga mi vale na bonoya sa teke mo sa batarunga kinaklo na sabe ba chikinango non don mo chiko mi vale batike ngone tangi ko don mo chiko mi vale batike ngone to mate ko ya okay ba dun na kanya mi sota na baka matal ni business ngo 2021 wasiya biya wendo na marra mga ni Canada naka ngai tia o meu torone kala ni urida na nani talano nambula saranga ko ya binakata ki ko ya o ko esa bula takatu na maramango I'm very sorry. Balu ben talanga chiko talanga na rona lu ben ngone lalai sa tuo ko me sa chiko saranga bat ki roi bale balatan business ngo sa rawa kinabuan rawa katunga may na laman di bale Paso de bango rawa kada ba ya matagal business man tabaka tabungo nakakeden gor ke baka ambay ko baro ko kumay nakangor na pala matar takati ko yung business ta man tangor ono ngo baka tatar ko ba ya nakanga sa ko biya o ko sa rawa ta ko nang bula ko binakata okay I'll have to find out what she's doing au sangay torone kala wa ngai tarong bua au bitar tarbi ko sangay tukono ko biya di ko na register on a website merawan yo may rongoda into the web na baro tikitiko ko and that's exactly what I did o register sarban on a website o saraba na web na bagarotaki ni saraba na web na go kinda dala ni rida na lebo no tula tamata to ne be sibro rongoda kan bang madala tal no sarman tanga may sobira era sambula tartal tinga nambula ngambula chikina maramango they are earning from the comforts of their home raka tunde to no narami sa tabi kin business ngo we kay rawatan naman ng business sa raw kinabira nerambita no raka tunde sarang rabat tangan ng business may nanon laman di balanga sa guys class sa raw kiname so tabi ko nangangandre sa raw we spend more time with their children la ko rali volunteer no kurbul sa sa talirang galing bitch ko nangone and a daycare raka kay bale raka tangan kinon ng business sararawa kasar chinga may baya. Kaya usa turkina ni kala o mendikeba au sama ni kona bi kala kaya kitonto ba matal takachga ni. Kono ngono kina web na sat kun sar maybe okay baka iksabi na katamo. Torne kala taraba.
Baletan ni sa tiko be nanganganre. I wanted to change. Waka chiko na nungu tige buta ka nungu tala no Aku sabi na kata me usara o kato nga menung kalaman bal. I wanted to spend more time with my children. Ike esingin do na nungu matabu bal etike me chero limbi kinangwani nindo to mate limbi to mandabi na lebu selimbi to mandabi ne momo eseng. Usa manis pakasangan garatiko usa taba na pagmadalang business go usa reda ni rambula taka chiko irna taka chiko na business go nambula binakata usa binakata nga mo pa na pakamurya nga nawanya ban I have to do what they are doing so that I can live that life na puna usa may irakabati ko kina business o torne kalawa o somo na nungu membership fee somo china nungu membership fee usa nga may reda na kalelevo me panga kachiko o ili na bramadala tiko na kalele bonga mirre de lo mani business community ngono sa dormi kedo klaso bi kemni na barro tiko mani sa chiko talanga na lo mani business community ngona Facebook ni sa mai reve tiko na kalele werra tiko lo mani business ngo sangin na kay tiko na ka reve tiko na Facebook elas they are all true story kan dan do biul taka to na basa ay true story ndi na kanda reve tiko na lima na matani vika na ndo na madawa se ona na matani vika na ndo na madawa ndo na bula that's true that's possible in this business baleta na model ni business ngo baleta na system ko viviti ko kina ko kito ndo kai ko baka so mai na automation kuna automation go erao kina beindua ke baka ko bakate kia o se zaka tiko o so lulum baleta katiko na numu zaka ni singirane na mangarab ke no business I've seen people with 3 jobs ngaraba ng business ngo o reda na nando sa bita mayendua me sa ruangan nando zaka bita man kana karua buanga indua ida man imbutul that's possible in this business Yes. Kebaka oiko o sota batalitingan and then you may be working long hours you staying away from your family from your loved ones e kweti ko taniti ko manano mato bala santo ngwana ka ndo kela nanungu bina katiti ko menda zaka bo kenta ni tumbo klani lebo e kauti kenda tani to manano nda zaka may berna lubenda se may panananda mato bala rimba kana watinda se ringa nanda lubenda nanda zaka ni kila na families are meant to be together but and the sengangan the kila and the sengan isotaba but we found something na kanga kito beto ko chiko kito sa sotaba ngo na iwali ni lenga ngori o kenda nga menta turme ni kala menta maindikeba moronyo may reda na kato do ko tikila mo may reda na compensation plan pakakay chiko ili na pamatala it's very transparent our business is very transparent nyotora may na no mukala mo somo no membership fee panongo iko na may reda to do ko kinakay tikila mo you see the products that are provided in our business rawan yung nakilaki na patangali product zabe ngani tiko endo tala katali tek shukina nito products so kito esanga niya nga wala nga be ndo na tamata niya sa wali endo na product na laman nito business product ngo ayang may bikwangas non do ki bikwangan ndo enta na pakaya nga taka pakabubal kila yes, it is a global business. The market iti ko na buro tao doko siya niala ni na bono na market ita kita na nung business ko ona tak market ita ka bagada kangor kenta may buli de loma kla le weekend da tumitumba we try to figure things out from outside ako ka take one step at a time yo sabi the Roman business ko como mo buli mo kindergarten mo class 1 ayaw bitiw saranga nung durmikina o kindergarten saranga o class 1 may basar nga yan nung may buli dan palata isa kabo na may bakiti business na mo na libuli ba kabo kabo tiko yan na po na lebo weekend ay doko tiko berna scammers kenda sanda baka bitala tangani na sa anda siwa tira rotu bana rorong na kangara tu ko na mainda may rong binakabikan tan yo so mga anda na 200 Wachero sobulo ka bana ya wo toron do 2000 yes and then no ke de batu ya na raroni lava kachiko ila na bamadala we have to sweat first we sweat here too but the thing is na automation go ay raro kina weekend menda ngaraba chungani nda seda kada tiko enta pakaya ngata chungana nanda taleboni kila na
we choose our own schedule. Siang nindo elewati ko nangoni ko zakabi kina no zakaka ng business. Nangono ngai ko bian tambe kina mo zakab ng business o zakab ng business. So you can choose the morning before you go to work. Eran yo baka ngatak na mo lunch breaks and mo break za banga coffee break na lo manisinga. Siang ngai suka meneka. Ubi ba ngai tibiken takela you come and start this business while you are still working. Build takatoko on the side. Balatako na turo na ngono mabakatumbur ko kina. It's not a get rich quick. Ngoi sa ni solia ngani kwando sende matamingo sa tata musuti no. Lako mai metike bunarana no mo buliza na taba modakaba because in our training site tu kete kina na kamenda menta buliza rawa then we apply. We learn then we apply. That's how we learn how to do this business. Ayo ngutur mau siang sartungan ikilan do naka o sa tumdan ikilan na bang na computer. But nakato no baru tek tu na ni me train. We go kala video based tator nga baka malu antan galia ta ba na banua ikanal kami lamu ko na review na sa ka kala lebuti ko. We'll all get there. Bala to ira tek bunga baka tek kenda ira dur talanga mai. Radur nga mai ranga me buli na kana create tek ndon business page na Facebook. Ranga me buli na kana create tek na website me baka ni kito tingo sa tiko nito website. And then we move on from there. Biya mundang manong gosan do nakanan ko maro takatiko o sa rede tiko na baka botukana ni ka sa eda tiko maybe yaw ng business ngo sa raw tiko me baka lelita ka man ngo anan ko yaw ni takazaka sa baka libot tak sarbandangan ngo ngono tikero no ngone ronga do suka may napuli aw sa tiko yani bale asing do batu ya iliwe yaw berangan indo abangoy off sangani mo taray na shift ni balatan ko ni Sarah tingko sa tiko talong ko buru-buru I have something else to supplement my income running alongside my full-time job balatan ano na automation system pwede dito ko kina kaya kay ko binakata mo sa tormenikala binakata mo hindi kaya ka nga sa rokay tiko nung ito kan na numatanikato mga na website sa talindo. That's the only way you will be able to come into our business. Register na mo na mo email address wara ka na link ni webinar yako tuko na tiko masarap na webinar so register nga rasanga ni rasarap na webinar register nga bang ko sargay bukitar tiko mai watch the webinar na makati ko na lakay ni banana mo email nasa sarabot ya sana pa mataltel de chani bi kon na kala matarabay so if you want to move forward it will advise you they will advise you what to take next na steps sa matakabay bikito you'll have to pay your membership fee 149 149 ni nanumati ko naturang kin marama it's refundable. Ikotorme na 149 you going deep into the business, you learn more about the business kaya kaya ko sa may turket na pamadal ng business ngo on nanuman yo siyangan beda kaba. Tindar niyo titol sa bulas ni koron ko listal may suka listalan na 149. Kaya ko sabi na katamo sa kalaw sara then you will go on to the next step. Turman nga one step at a time. First things first, register, watch the webinar. Register, watch the webinar. Yaklan sa kaya may bayaw ni kuwa, nita kanya na babu kebe into ay bakarorong may nila kumay niya may tikabon naman yung business and another thing nina naman itumbo this business niya tikabon na raw ko you can pass it on to our children. We can leave a legacy for our children. Naman na santang bimbiyan ni kina na buru-buru ko, santa, tika po na rata kamayin, doon na nantang business, baka bubali. Nangay tomaniti ko yan na lubenta, nangay bukyetik na ng rambula, kilanti. Kaya naman tangaman na unang tangwa na may kinanda, kilato na, totol nito sa dakin itumbo ni Sonia na Sonia Bula. May nang unang tangwa ni kina, may go. Then imagine our children go, cannot, 10, 20, 30 years from now, ibinabuno sa natukin. Kang ko sa ngayon kay Vekachula, awarin ng gaysom. Yan nakenda isaw nang dapat na indakadakan, dua tunga. So we have to find other ways. Kito reda chiko ni business ngo, ro chicken da baka binaka. Malati kan dali kan tesa kan dabuli da tumay babi kan nagailan ka chiko. How siya ni bulit tumentan ka baka business. It's okay. Kima mikira ngo ayaw umantanga ngo ayaw siya ni bulit tumentan ka baka business. Aw siya ni kilato na ngazaka ba na computer. O may bulit ka nga ilamang go. So it's not too late. Kasi ang bakitulong sa ngapulo, basa ngapulo, di man sa ngapulo. Ano naman ko sa gor, baka hindi na ng goro, tik goro ng kuitokan. Tuka ko tilio ko sa bakyon sa ngapulo. Sa rawata.
Why can't we? Weekend na setamba ngone toka, takako ni wele, talako mainta mai teke na rawa meron ni baka tumbura teke kinan nanta business. Na vale. Binaka bakalevo lia totoka na viva ungeti mai Canada na singa binaka ni kua ia ni beranga ni mai zava na beba ramata na singa binaka ni kua. Masta chiko beke muni ndona beba ungeti ni beba ungeti kina beirna nonda. Auxilia talmanda beke muni na ngaunango ni berne mo songota. Pinabalimu ili weekend na turanga na maramanta sarongo tati na madala mai be rona nung kito kanyo ili ke lia. Kito ngo sa ibang din bulan ni bisinisi kito bita chikani ngo weekend ni. Weekend ni oni satiko na wausi bisa boleh kecil ngona ni dengu menanong ni daka simdendu sa kenangona binaka mo ni sa rival matua ni raida na numutiko santo tukun to asmayani na kakede na waida daba na yado na ngona na daka sana otimai iyo ni na otimai daba sana tutale meroni tomana tiko na numubingara binom ni matau wale itu batu tutaka juga di business ngoni business binaka monita uribaka baleta oroni daka tiko ngamai wal me baka saba madala tiki na rono ngitokani ko biona numo monangande nandura bonua ro ko tu no business ngo na bono nangoli kina ko tu no telefoni tino wifi access laptop sa rawoni teruba kana business ngo senga wala nga be kemni baro wade nguti ko be kenda mandanga enta se daga tiko to so tiko ngano daga ko enta tauri labo tiko kina business ngo ni didi tunga as a side hustle mundi nomni mata wal kito be bang tiko be kemni e baka sabarita katiko lia matani katumbanga na website sa tunggori na ito undu website sa tunggori e ma misaray tiko nga na matani katumba ni obiaduru o duru nga na ito undu website ngori obio ni sanding taka ni durukina ni register pitanga na da man balbali register kenem bale o computer na damu o computer no email active email register nyon nambita nga ya sana lakon na bitartara na numuni email ni nambuta mai kanga keto bibang kiti na matakan ko mo wira batkero no gitokani keto sa bandin din bula senga di mai keto sa siptong goro nambaki na bono gangono keto durkina sa barita kini dua na legit business keto tikina isa mai bango nandende ni bala buninga no keto sa tikiloma sa barita sartu nga barita kimbula tika nindo na business hindi na keto toru bakatika ni ngowe kemni ni keto tuta katika ni ngowe kemni kito sa may botian ito ngaw na may kito may loray chiko bango may kito may bita chiko na KS nga niyang kito may bita chiko na ready chiko bango may kito barita ka chiko ni business ko business hindi na kasanga menta na may buke baka ito baka ito kani may baleta chiko nga nonondang bulan na basi ombot sa comeback nga ya uwi bang kiti chiko na weekenda yan na singa ni kuwa nawale wili Pinakabalevo masta na baka madala totoka na beba ka ungeti na singa binaka endai me matata tiko be kenda na saba rong tiko kenda na numo tiko menda duru kemni saba baka nana makitiko yani moni duru mai bina business ngoro saba madala tikina no betokani saba ka madala takital tinga moni kila bina katiko na bono ni bita kina na ilabo bato kito siang ni torna keshe ana kaya me beba ka matata takitiko kina be kenda sin kita utora na cash kita utak nga bina email bina link ko yan ni dakalak nga mo kemuni bina Mastercard se Visa card bina card sangan kita utak bina cash sindo na cash ni kotomai kita sanga talangan ni baka ngataka na M-Pesa bata na M-Pesa ikle nga may nonda only and unless o iko baka ngataka may na M-Pesa Mastercard na sosomi sangan ni M-Pesa cash mo ba kauta sangay ana kame matata tiko weekenda bina business ngo sindo na boli taki mai zaka iloma sindo na boli taki ko mai zaka iloma nakanga iko mai zaka iloma iko mai baka mazala takatik ngai na business programs na system etikongo right raw weekenda menda mai ruma menda mai rawa kalele bukina iyo meutinianga ena singa bina kendai this business set up people to succeed. It sets up people to succeed and not to fail.
Raida? Ko e seta ki ko mo mai rawaka. Okay? Ni komberni mai imbite lo mai ndua nei lavo, there is a process to follow before you decide to join. Before you decide to join this business, etiko na process o iko vakamuria. Then only iko sanangay ni so may laman mo membership fee. Right? E senga ni message tu ngai ni ko sabako to tumibyaw ni lava waray warin vaya o Congo. E chiko nang unisala iko vamuria yan. Right? Iko ngani vaka ilomani website wina link e kauyan iko ngani kaba maikina no mo so mo meu tinianga. Our business is based on integrity, trust, and respect. Right? Ana kaya me matata tiko be. Kem ni sin vaka tu ni baka Vitalia endo na be bara ramataki e senga ni vaka tu ni baka Vitalia endo na ka. E na butu rarango mbata ni sama yumani kima sama ibaudi na be ndokondoka ilo mango. E nandina. Right? Ana be kai chiko ilo mango me matata tiko be kem ni kito sabare taka wochi. Business ngo sini pun takandona ka. Ko bari takano ko na kangima be kem ni. Ni chiko be kemuni na bakatataro ni taro mai. Be kemuni na be taro mai ni taro be lia ke ni bamuri lia tiko ni taro be masta ke ni bamuri ko tiko se taro mai be yao. Klar? Be kemuni na sana numa tiko mo ni join ningiri mandai liwi na o de ni bosa chiko kina mo ni rega na matana. E kanji na tiko koya? Me matata tiko be kianda ya. O klas haro tiko kianda binaka ni to babi ni binaka levu be kemuni keve. Be kemuni na do bamuri tumen ron pepa itolungo. Be kemuni na tako soba tumay na be bara ramatagin sin ko be kemuni na gay lagi sarabay muri ina ka baka lebo na nomong ni ngaw na may be lia nga Canada may be ngasni buli baka dengu nga tambe sarch ko may biti pano lebo may be ili nga ngo California i Amerika kito baka binibina ka baka lebo no itaka ninda na sota tale do nga ngaw na laka ngo singa lotu lebo mbeka. Is it Thursday se Wednesday lia? Wednesday here, Thursday my beauty. Ya, be kemuni na nonta dana gai sota tale na nangaw na ya. Ni kalau ngata tiko ni te mo demanda. Pinaka bakali. Ni mode. Naka ni mode naka